Urriaren 3an Euskal Herriko Dantzari Eguna ospatu genuen. Aurten ez genuen ospatu leku jakin batean. Euskal Herriko Dantzari Eguna Norberaren herrian ospatu genuen. Donibane Loitzunetik Uruguaira, Gasteitik pasata, parte hartu dugun taldeok bere herrian dantzatu dugu. Batzuetan ikusle gutxi batzuekin, beste batzuetan bakarka. Baina modu batean edo bestean Euskal Herriko Dantzari Eguna ospatu dugu. Badakigu talde parte hartzaileek ahalegin handia egin behar izan duzuela dauden zailtasunak gainditzeko eta egun hau gauzatzeko. Bihotzez, mila esker. Horrez gain, badakigu egoera dela medio talde batzuek ezin izan dezuela dantzatu. Baina lasai, urte gehiago etorriko dira. Plaza gehiago eta elkar ikusiko dugu berriz ere Euskal Herriko Dantzari Eguna ospatzeko. Datorren urtean Baztanen elkartuko gara, gure eguna ospatzeko. Ordura arte beraz, ondo izan. Le 3 octobre, nous avons célébré l'Euskal Herriko Dantzari Eguna. Cette année, nous n'avons pas célébré dans un lieu précis et nous l'avons fêté chacun dans notre ville. De Saint-Pierre-et-Miquelon à la Soule, en passant par Renteria, chaque groupe a dansé dans sa ville. Certains avec un petit public et d'autres seuls. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons célébré l'Euskal Herriko Dantzari Eguna. Nous sommes conscients de l'effort considérable que les groupes participants ont dû faire, en surmontant les difficultés existantes, pour faire de cette journée une réalité. Nous vous en remercions. Mila esker. Nous sommes également conscients qu'en raison de la situation que nous vivons, certains groupes n'ont pas pu participer. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres années et d'autres jours viendront, et nous pourrons nous retrouver pour célébrer l'Euskal Herriko Dantzari Eguna. Nous vous attendrons l'année prochaine au Bastan. On se voit là-bas. El 3 de octubre celebramos el Euskal Herriko Dantzari Eguna. Este año no lo hemos celebrado en un lugar concreto. Cada quien lo hemos celebrado en nuestro pueblo. Desde Argentina a Tafalla, pasando por Bilbao, cada grupo hemos bailado en nuestra localidad. Unos con un pequeño público, otros en solitario, pero de una u otra manera hemos celebrado el Euskal Herriko Dantzari Eguna. Somos conscientes del gran esfuerzo que habéis tenido que hacer los grupos participantes, superando las dificultades existentes para hacer realidad este día. Os damos las gracias por ello. Mila esker. También somos conscientes de que debido a la situación que estamos viviendo, algunos grupos no habéis podido actuar. Pero tranquilos, llegarán más años, más días y nos volveremos a juntar para celebrar el Euskal Herriko Dantzari Eguna. Os esperamos el año que viene en Baztán. Nos vemos allí.